Bhuti wami yazi mina ngijabule kakhulu yabo njengebhakaneya and into engijabulisayo ukuthi isizini mayiqala ngawatshela amajita mayeqala press ama-panic button ngocoach wethu uTerminator abathi hayi lo muntu lo eplamba kalazi ibhola bakhala yabo bakhalela ucoach previous ohambile ngabatshela ukuthi abafethu lo muntu asimnikeni chance usahlanganisa ama-combination akhe ezibekaceda ukusayina ama-player buyer from kwamanye ama-team yabona and nawo ama-player wethu lo angakajeli amajita angakawafrostani babona ngathi ayasiphuza bomremi kanjalo so amajita ayabonisa the way manje ahlangane ngakhona ukuthi amnandi kanjani. No, Terminator bro wami la kuse big institution, this is a big institution yabona uyewahlala phansi nabo chairman babonisana ngendlela ababonisane ngayo nama assistant akho ukuthi bafethu indlela ekumele sisebenze ngayo kumele sisebenze ngayiphi indlela yabona wena bhuti wami ngendlela yokuthi Terminator head squad ebekanaso ebeshiyo Rivero nesquad sakhe esisha so yena bekasafuna ukustart approve le intwana zakhe ezintsha ukuthi masihlangana nalezi zizokhona ukujela kanjani I understand yeah so uri uwine league utwetha ukuthi ngiwinile ikona bhuti wami is very simple manje is to take one game at a time yabona mawungabheka khona manje we played less games because of sidlale Africa plus nama domestic cup la elokhuzana eSouth Africa at this present moment isihleli ku number 3 but with less games mawungabheka by the time is loser 2 games plus nalama game esingawadlalanga amanye ama team bewadlala aqhubeka ngama game but isikhonile ukuthi bandlule nje njengoba ngikhuluma nawe namhlanje kanje thina su number 3